igisirikare cya South Africa cyamaze kugera mu gihugu cya Kongo hariya i Bukavu. Bimwe mu bitwaro bazanye ni bimwe mu bitwaro biremereye. Amakuru twamaze kumenya nuko igisirikare cya South Africa cyaje kiri mu makipe abiri. Hari ikipe y'abasirikare barwanira mu kirere ndetse hakaba ari n'ikipe y'abasirikare barwanira ku butaka. Bimwe rero mu bikoresho bazanye ari mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni bimwe mu bikoresho ngo biteye ubwoba, harimo na zimwe mu ndege ngo zipfubye bimwe mu bitwaro, ndetse amakuru aravuga yuko bazanye na bimwe mu bitwaro birasira mu birometero birebire cyane. Bivuze yuko muri iyi mirwano ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta, ubwo ndavuga FARDC, nabo bakomeje kuyitera ingabo mu bitugu, imirwano igiye kuza hinda isura ku buryo bukomeye cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Reka nze dutotora akantu ku kandi turebere hamwe ibijyanye n'ibi bitwaro bya South Africa mu makuru yacu kandi agezweho. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'aba basirikare ba Chad. Uwo bita Mahamati Idriss Deby, uyu ni perezida wa Chad, yamaze gutegura bamwe mu basirikare ngo bagira ku 5,000 bagomba koherezwa ku butaka bwa Kongo. Amwe mu makuru turimo turakura hari i Bukavu, amakuru aravuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cya Chad bamaze kugera i Bukavu mu rwego rwo gutegura ibirindiro bya Chad, ndetse na bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi na FARDC na FDLR bagomba kuzakorana n'aba basirikare b'igihugu cya Chad. Iyo ni breaking news, bivuze yuko iki gihugu cya Chad nacyo cyamaze kujya mu bijyanye na business yo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ikintu cyitwa imirwano mu ntara Kivu y'Amajyepfo kigiye gufata urwego rukomeye cyane. Uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze yuko adashaka yuko M23 imufatana intara ya Kivu y'Amajyepfo. Indi breaking news turubuze kugarukaho, M23 bikomeye cyane ubu ngubu yamaze gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yuko ikubise FARDC igafata teritwari ya Karehe yose. Ubu ngubu tuvugana aho imirwano igeze ni mu gace kitwa Ihusi. Amakuru ndi gukura mu ntara Kivu y'Amajyepfo, amakuru arimo arambwira yuko M23 ubu ngubu yamaze gufata 1/2 cya Ihusi, ikindi gice kikaba kirimo ikintu cyitwa FARDC. Ibi ngibi bigashimangira yuko umutwe M23 nuramuka ukuye FARDC muri aka gace ka Ihusi kose, M23 irahita yerekeza aho bita Katana. Izava muri aka gace ka Katana ihita ijya aho bita ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Uko niko ibintu bimeze, buri kimwe cyose ndaje nyitotora akantu ku kandi kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa uko ibintu bihagaze ari ku mirongo y'urugamba. Wowe icyo usabwa nta kindi, tera agatebe nze dutotora akantu ku kandi. Subscribe to this channel. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda. Turagarutse nanone ni amakuru agezweho, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye, ndetse kandi uko amasaha akomeje kwicuma niko ibintu bikomeje kugenda bihinduka ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ndimo ndavuga ku mirongo y'urugamba. Nkuko rero nari maze kubibabwira, ikintu cyitwa amakuru yo tubazaniye namwe mu makuru ateye ubwoba, namwe mu makuru agezwe nkuko mumaze kubimenyera. Nababwiye yuko tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'izi ngabo za Chad. Igihugu cya Chad kikaba cyamaze kwijandika ku buryo bukomeye cyane muri iyi ntambara iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano n'ubundi rwuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta, nyuma yuko umukuru w'igihugu cya Kongo agiriye uruzinduko mu gihugu cya Chad. Ni rumwe mu ruzinduko rwagizwe ibanga ku buryo bukomeye cyane. N'uruzinduko rwari rugamije gusaba ingabo igihugu cya Chad. Bamwe muri bo bamaze kugera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose ndaje tubigarukaho. Ikindi kandi ikintu cyitwa South Africa, nkuko twagiye tukunda kubivuga, South Africa irimo irakora iyo bwabaga kugira ngo mu by'ukuri ngo yongere kwigarurira ishema ndetse n'igitinyiro ku ngabo zabo, kubera ko uwo bita Cyril Ramaphosa yamaze kongera ingabo ku butaka bwa Kongo ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye cyane. Ndetse kandi uwo bita General Kasita, uyu rwose ni generali hariya muri FARDC, uyu nguyu uyoboye ingabo ziri ku mirongo y'urugamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yamaze kumanura bimwe mu bikoresho biremereye cyane ngo ntabwo ashaka yuko M23 yabakura muri aka gace ka Ihusi. Ni kamwe mu gace rwose gafite icyo gasobanura, kubera ko M23 iraramuka ikubise FARDC egare gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikindi kandi muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku mvugo z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu muperezida akomeje guhabwa urw'amenyo nyuma y'amagambo akakaye ndetse anakomeye cyane, namwe mu magambo y'urwango rukomeye cyane ndetse no gushishikariza abarundi muri rusange guhaguruka bagatera igihugu cy'u Rwanda. Reka rero dutotora akantu ku kandi, reka nizere yuko hagati mwamaze gukora subscribe ndetse kandi muradusigira ibitekerezo byanyu. Reka mbere ku gihugu cya South Africa, kubera ko gikomeje kwigaragaza ku buryo buteye ubwoba muri iyi ntambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Igihugu cya South Africa, amwe mu makuru atugeraho nuko igihugu cya South Africa cyamaze kugeza bimwe mu bikoresho biteye ubwoba. Ni ibikoresho ngo bipfubya bimwe mu bisasu, ni bimwe mu bikoresho ngo bazanye kugira ngo bahangane na M23. Andi makuru twamaze kumenya nuko ngo South Africa muri ibyo bikoresho yazanye harimo ngo n'indege. Hari bimwe mu bikoresho bipfubya ibisasu, ibingibi biterekwa hasi, hakaba na bimwe mu bikoresho bipfubya ibisasu ariko biri mu kirere. Izo ni indege. Amakuru ari kuvuga yuko iyi mirwano iri kubera mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu minsi mike cyane mushobora kuza kwitega zimwe mu ndege ziremereye, uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'uwo bita Cyril Ramaphosa. Amakuru aravuga yuko bahize umugambi wo gukoresha indege mu rwego rwo kurasa kuri M23 mu bice byose irimo. Nyuma yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Cyril Ramaphosa babonye yuko nta kintu bakora baramutse bakoresheje ingabo zirwanira ku butaka, bitewe nuko M23 izobereye bikomeye cyane, izi neza bikomeye cyane ibijyanye n'imirwanire yo ku butaka, byatumye uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'uwo bita Cyril Ramaphosa batekereza uburyo ngo bagomba gukoresha zimwe mu ndege ndetse kandi bakanakoresha bimwe mu bisasu birasira mu birometero byinshi. Gusa nubwo bazanye ibi byose, banazanye ngo bimwe mu bitwaro ngo bishobora gupfubya ngo bimwe mu bitwaro bya M23, ngo mu gihe ngo M23 yakoresha bimwe mu bikoresho ngo bataye hariya i Goma, dore yuko ngo bafite amakuru yuko ngo M23 muri iyi mirwano yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, M23 ishobora kuza gukoresha Sukhoi. Yaba ari bwo bwa mbere M23 ikoresheje iyi Sukhoi. Amakuru rero ngo bafite ngo nuko nyuma yuko bashobora guhagurutsa zimwe mu ndege zabo barasa kuri M23, ngo M23 nayo ishobora gukoresha iriya Sukhoi mwabonye yafatiye hariya i Goma ndetse na bimwe mu bikoresho biremereye cyane birasira mu birometero bagiye bigarurira. Andi makuru arashimangira yuko uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo yasabye Perezida Cyril Ramaphosa kumuhereza nibura abasirikare benshi barwanira mu kirere. Ibi ngibi biranashimangirwa n'amakuru dufite avuga yuko imwe mu ndege yazanye bimwe mu bikoresho ku butaka bwa Kongo, ubwo ndi kuvuga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi ndege yagiye no ku birindiro by'igisirikare cya South Africa, igisirikare kirwanira mu kirere. Amakuru akavuga yuko iyi ndege ubwo yajyaga za Pretoria, iyi ndege ngo yagiye gutora abasirikare benshi cyane barwanira mu kirere ku birindiro by'ingabo za South Africa. Aya ni amwe mu makuru rwose ashimangirwa na bamwe mu bantu bari ku butaka bwa South Africa, ndetse kandi bikanashimangirwa na bamwe mu bantu babonye izi ngabo za South Africa. Ibi rero bikaba bisobanura yuko mugiye kubona imwe mu ntambara itandukanye cyane n'imwe mu ntambara mwabonye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu ngo hagiye gukoresha bimwe mu bitwaro biremereye, hagiye gukoreshwa ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo M23 bayikure mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse banafatiraho bagende babakure ngo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo twamaze no kuva kuri ibyo bya South Africa, reka twirukanyire mu gihugu cya Chad. Perezida wa Chad yashatse kujya muri iyi duru yo ku butaka bwa Kongo yo kujyana abasirikare nyuma yuko yari amaze kugirwa perezida hariya mu gihugu cya Chad. Hari amakuru yavugaga yuko yavuganye na Antoine Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo kumuha abasirikare. Uyu muperezida nyuma yuko yemereye Antoine Tshisekedi Tshilombo kumuhereza abasirikare, bamwe mu baperezida bagiye bamuhamagara bamubwira uti ibintu ugiye kujya mugiye kwishora mu muriro. Uyu perezida wa Chad Idriss Deby ngo yaje kubivamo, ariko hasigara kagatima karehareha. N'ubundi ngo yakomeje kujya avugana na Antoine Tshisekedi Tshilombo, gusa amwe mu makuru y'ibanga ni nayo mpamvu mbasaba gukora subscribe, kubera ko tuba twamaze gutohoza akantu ku kandi. Uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo mu cyumweru gishize yagiye ku butaka bwa Chad. Ni uruzinduko yakoreye mu gihugu cya Chad mu buryo buteye ubwoba kandi butunguranye kandi bw'ibanga.
uyu Antoine Kisekedi Chilombo mu kugera mu gihugu cya Chad yabwiye perezida wabo uyu nguyu Mahamat Idriss Deby ati nta kindi kintu kinzanye aha, ati nta n'ikindi kintu nshaka yuko tuvugana, mfasha ko ariyo bwabaga umereza abasirikare. Uyu muperezida ngo baganira ibintu byinshi cyane. Amakuru aturuka mu gihugu cya Chad aravuga yuko aba basirikare ba Chad bagiye kujya ku butaka bwa Kongo kurwana na M23, nabo bagomba kujya babarirwa ibihumbi 5 by'idolari nk'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi uyu mukuru w'igihugu cya Chad agomba kuzahabwa ibirombe bitagira umubare nyuma y'uko baba bamaze gukubita M23. Ibi ni bimwe mu biri mu masezerano yagiranye n'umukuru w'igihugu cya Chad. Ni ukuvuga yuko byakanga byakunda Mahamat Idriss Deby yamaze nawe gusheta ubuzima bw'abasirikare ba Chad ku butaka bwa Kongo, yamaze kugaburira abasirikare ba Chad umutwe wa M23, kubera ko mu bushishozi bwanjye sindi kubona aba basirikare ba Chad bakubita umutwe wa M23. Sadek yarananiwe, FARDC yarananiwe, ingabo z'u Burundi zarananiwe. Simbona rero uyu Mahamat Idriss Deby abasirikare be rwose bakubita umutwe wa M23. Yego Antoine Kisekedi Chilombo yamwemereye ibirombe nyuma y'uko baba bamaze gukubita umutwe wa M23. Ikindi kandi yamwemereye yuko buri musirikare wese azajya abarirwa na ibihumbi 5 by'idolari. Ibi ngibi bishimangira yuko agiye kohereza abasirikare benshi mu rwego rwo kwinjiza amafaranga menshi. Iyi ntambara n'ababeshya M23 igiye kuba indi ntambara iteye ubwoba ndetse inatandukanye cyane n'intambara twabonye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo ari bwo bwa mbere iki gihugu cya Chad gishyize abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo. Ntabwo ari bwo bwa mbere igihugu cya Chad cyohereje abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo. Mu mwaka w'1996 iki gihugu cya Chad nabwo cyohereje abasirikare ku butaka bwa Kongo mu ntambara ya Kongo yo guhirika uwo bita Mobutu Sese Seko. Urumva yuko nakamenyera, ariko ndababwiza ukuri ibi ngibi bishobora kuza kubyara bya bindi abanyarwanda bavuga bati kamenyero yenze nyina. Ati kamenyero rwose yatuye mama we hasi, ibyo yamukore sinabivugira ahangaha. None Chad yongeye gukora ibyo bintu mu rwego rwo kugira ngo ijye gukubita ngo M23, ariko burya si buno. Ubwo bafashaga inyeshyamba icyo gihe mu gukuraho uwo bita Mobutu, ntabwo ariko ibintu bimeze ubu ngubu. Iyi Chad rwose nayo igomba kubona isomo ry'intambara. Ubwo ibijyanye na Chad ibyo namaze kubivaho, ibyo ni urucabana. Akantu kose mba namaze kugatotora. Mbere yuko tujya kuri izi breaking news z'ukuntu ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba, reka tubanze tujye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi byo byamaze kuba rwose, byamaze kuba nka ya nzoga. Nimvuga inzoga wumve ya nzoga ibishye. Ya nzoga ibishye ntigiva mu icupa, ntiva mu icupa, ihoramo itumaho ikintu cyitwa imizizi. Uyu Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo, hari amwe mu magambo akomeye cyane yavuze, amwe mu magambo ateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yifatanyije na Antoine Kisekedi Chilombo mu kumara ubwoko bw'abatutsi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. M23 nayo yirwanyeho kigabo ndetse inabikora kinyamwuga, ikubita icyo bita igisirikare cy'umwijima ndetse n'abo bafatanyije. None intambara igeze munsi y'urugo rwe, ubwo ndi kuvuga mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabuze ayacira ndetse n'ayamira, none arimo arikoma igihugu cy'u Rwanda, arimo arabiba imvugo z'urwango mu gihugu cy'u Burundi, arimo arabwira abaturage uti rwose ni mwanga igihugu cy'u Rwanda, arimo arangisha abaturage igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi nubwo ari kubikora, ni bimwe mu bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane, ni bimwe mu bintu bishobora kuzana imwe mu ntambara iteye ubwoba kandi iremereye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi urabona yuko ikintu cyitwa urwango afite igihugu cy'u Rwanda cyamaze kugera ku rundi rwego, ndetse kandi arimo arakora uko ashoboye kose kugira ngo urwango afitiye igihugu cy'u Rwanda, urwo rwango arushyire no mu baturage. Ubwo ndi kuvuga abarundi bose, noneho nabo bagire imitekerereze ipfuye nk'iy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Isi yose ikomeje kumirwa bitewe na bimwe mu bintu biri kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ejo bundi nabonye ari mu gihugu cya Amerika, yashinze umutwe hasi, yazamuye amabuno hejuru. Ubwo nanze kuvuga bya bindi abantu bajya bavuga mu Kinyarwanda. Iki gihugu cyanyu uyu nguyu Evariste Ndayishimiye arakirindimura ku buryo buteye ubwoba. Andi makuru twamaze kumenya,
ni uko ngo mu gihugu cy'u Burundi hari bamwe mu basirikare batari kubyumva kimwe n'uwo bita Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba hari n'imiryango ya societe civile itari kumva ibintu kimwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu rero bikomeje gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishyira akaga gakomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo twamaze no kwerekera ku bijyanye n'imirwano, reka tujye mu mirwano turebere hamwe uburyo ibintu bihagaze. Kugeza aya magingo umutwe wa M23 ugeze hehe wataka ikibuga cy'indege cya Kavumu? Breaking news, uwo bita General Kasita amakuru aravuga yuko yamaze kumanura bimwe mu bitwaro biremereye aho bita Ihusi. Ubu tuvugana imirwano iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi irimo irabera mu gace kitwa Ihusi. Iyi mirwano irimo iragaragaramo abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi, iri kugaragaramo aba FDLR ndetse n'aba FARDC n'aba Wazalendo ku bwinshi. Uwo bita General Kasita uyu nguyu uyoboye ingabo ziri ku mirongo y'urugamba yamaze gukura bimwe mu bitwaro biremereye hariya za Kavumu abijyana hariya Ihusi mu rwego rwo kubana umutwe wa M23 ngo nube wabafatana ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi mirwano iguza umutwe wa M23 ndetse na FARDC n'abambari bayo irimo irabera muri aka gace ka Ihusi, aho M23 irimo iragenzura kimwe cya kabiri cya Ihusi ndetse na FARDC ikagenzura kimwe cya kabiri. Amakuru akavuga yuko M23 niramuka ikubise FARDC iri buhite ijya mu gace bita Katana. Aka gace ka Katana izakavamo ihite yataka bikomeye cyane agace kitwa Kavumu. Ni nayo mpamvu FARDC irimo irakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo M23 itabakura muri aka gace ka Ihusi. Kubakura muri aka gace ka Ihusi egare gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Imirwano irarimbanyije hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi ni nako ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ni nako imyiteguro ikomeje gukorwa cyane ku ngabo za South Africa, ni nako imyiteguro ikomeje gukorwa bikomeye cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ni nako imyiteguro ikomeje gukorwa cyane ku ngabo za Chad, ndetse no gutegura bimwe mu bitwaro bigiye bitandukanye. Ni nako kandi M23 nayo iri gutekereza uburyo ishobora kuza gukoresha bimwe mu bitwaro n'ubundi yakuye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi bitwaro bikaza kugabanya akarindi k'igisirikare cy'umwijima ndetse n'abangaba bose bakomeje kubatera ingabo mu bitugu. Ni munyemerero mbashimire, ni munyemerero rwose mbabwire ni mwebwe mudusigira ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane, kandi namwe mukora subscribe muri abantu b'ingenzi cyane. Reka rero mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi muhirwe mu byo murimo. Iyi ngiyi ni Imba TV Rwanda. Subscribe to this channel.